Kajing pule naga gospel Lukas kalenong ka bakat way kadakot ar peo kendai hado lai peo ar. Ha kata kapor, haba kipat ba kilanang yabon, ujisu ulas dang ban kren. Kane kapateng kalong kapateng bemman, kapan ya kadak, hanrei anam ai haka ya kadak, laitang kadak jong ujona. Namar kumba ujona ulalong kadak kasyen ya kipat Ninibe, kumtaru ukon ubriu unlong kadak kasyen ya kane kapateng. Ha kasni bisyar, kas kaba nasyate kan sayang bat kibriu jong kane kapateng, bat kan penrem yaki, naba kalawan na bakut kapertai ban sngap ya ka jingstad jong Solomon bat hakmi hangne udon uwei ubakam krau ban ya Solomon. Ha kasni bisyar kinong Ninibe kin sayang bat kane kapateng bat kin penrem yaka naba ki lakala kabamut tang syuyok sngaw ya ka jing yalap ujona. Bat hakmi hangne udon uwei ubakam krau ban ya ujona. Ka kubor babha utrai. Kane kajing pule kapen kan mau yangi ban long ki ba husiar ki ba wad jing start bat jing syampang bat ban jubab ya ki dak jong kajing don jong ublei ha kajing jongi. To ngin penwandur ya lade, syaka monjong ublay, da ka bapai, syaka jingwer ban snausi ya la kipop, bat ban yok jing pentamai mensem. Kublay.